مثل جانم جیگر خفا نشم عادت در کاری بکارم نیست مشه و نتشه الکشه نشم من نباشه بر عزتشانه دگانه چیزه میگن نای بخیلیشانه همه یارو سویا پرکه با یک طوری محیطه دو خیوی فابرلی که آره فلم ببویته نامه برویت یک تایی جانه یک تایی مونا مفهومه که تایی مای جانه. салом бинандагони гиромӣ, меҳмони барномаи мо Шон МС ва ин саломи жанри нав, жанри рэп аст ва меҳмони барномаи мо Шон Шаҳбоз, яъне Шон МС ҳастанд ва барномаи Сарзамини таронаҳо тақдим барои шумо. Шаҳбоз, хушомадед ба барномаи мо. Шаҳбоз, чӣ ва ё кӣ сабаб шуд ки шумо санъатро ва махсусан жанри тозаиҷод, яъне барои тоҷико рэпро интихоб кунед? Сабаб ҳамсинфм шуд ки ё хондам ҳавас пайдо шуд ё ҳасад буд номаълум сар кардам рэпа. ане ки мобайнда баҳс карда будам аз сабаби дубора дар рэп буданаму сабабе ки гуфтгабо дар рэп мара хела баланд бардошт байни мардум машҳурм кард як одамае ки насиба ном дошт. худи Шон МС, чун ки маълум аст номи шумо Шаҳбоз. Шон МС яъне чӣ маъне дорад, барои чӣ? Шон расшифровка дорад Шаҳбоз ороиштиҳандаи нутқ, АМС мастер слов, яъне устоди сухан. аввалин суруди шумо кадом буд ва аз ҷониби мухлисон чӣ гуна пазируфта шуд? аввалин репе ки мо хондем дар студияи хонагӣ буд, яъне ки компютер ва наушникое ки чун микрофон доранд ҳам қатӣ хондем дар бораи мактаби 37. аввалин репе ки дар студия хондем бигем репи тоза буд, номи духтарак ҷумбон дошт. матни сурудаҳоро шумо чӣ гуна интихоб мекунед? яъне аз ҳаёти мардум, аз китобу дигарҳо ё аз куҷо? матнро мавзӯъро асос интихоб кардан бештар дар байни ҷомеаам дар старекс дар троллейбус ҳамун кепкара чиқир медозам ки нашнасан риш мемонам. мебинед асос дар троллейбус мешинед студентҳо ай чӣ нолидестан ай иҷаш мера ай чӣ ҳози дар аксари ҷомеа мебинем кӯдакҳои тоҷикистон бар вақти баъд калон шиданд. ҳама ҷо дар мавзӯи асосӣ иш кард. бештар бо кадом сарояндаҳо ҳамкорӣ доред? бо кадом сарояндаҳо масалан додугирифти эҷодӣ мекунед? тахмина одинаева, фариштаи фурайдон, акмал ҷумаев, комилҷон зарипов, шамсиддин содиқӣ, бисёрам. ҷуз аз сарояндагӣ боз шуғли дигаре, кори дигаре доред? корманди вазорати мудофиаам, устои компютерам, видеомонтаж мекунам, операториям мекунам. беҳтарин, яъне як ҷавони муосир. бале. лаҳзаи фаромӯшнашаванда дар ҳаёти шумо хотирмон чӣ чӣ аст? хеле ҳолатҳо бисёра, яъне ҳолатҳое ки ҳаётат намеброя. мисол ма вақте ки репер шидам ягон кас на боварӣ дошт на орзу дошт ки ма боло мехезам дар реп. вақте ки ма якум консерт ма дар кохи ҷомӣ мондам одам пир шид зал, ягон 100 кас зиёдтӣ буд. вақте ки ма дуюм консерт ма мондам дар ҳамин кохи ҷомӣ ягон 1800 кас дуруни зал дуромад ки 700 нафар мебара, ягон 800 каси дигар дар ҷо нарасид ки ҳатто билет то 300 сум буд нархаш. хезондан ито одам дуромад, бениҳоят зал бисёри бад одам дуромад ки ҳамунчен дар компютери мара шикастанд, яъне ки бо болош даво рехтан записка ҳамона ки консерт бояд нашава гуфта. ёдо намеояд, хандан мегирад як ҷиҳат ки ба кадом хотир. мисол ҳолатҳои бисёре ки ёдо намегӯяд. яъне пас маълум мешавад ки Шаҳбоз шикастнопазире дар ҷодаи санъат, дар ҷодаи реп. хая чие ки мегӯям бихоҳӣ дунё дига боша хита дига кар, баро ки ҳар як қадам дар гуфти гапҳо падношкат метавонад, не ки ин маъноиро надорад ки бояд ҳар як тавида хита партой. ин гуфти гапҳо футболе аст ки реп судя надорад ки красни битаву соперникда, барои ҳамин бояд фақат хити тамом. шон дар саҳна рақиби шумо ки аст? ҳаст хеле одамо бисёра, хеле одамое ки мисол бе ҳеҷ дарак надорӣ мехонанд ҳақиқат репда ҳақоратат мекунанд, даштномаи безеб мекунанд. не ки ман фикр мекунам ки ҳама чӣ шайби хидмат.
برای که وقت منم سخنوی بزرگ داشتم در رپ کننده بیننده میگن نامی رقیبام ما گرفتن نمیکنم چی باکی زوری خود میرسه یک چیزی از همه خوب مثلا بخشیشه شما خودتون اعتراف کرده که در وقتش ما هم مثلا در همین چیز با دیگرای مثلا سخنهای قبیح میگفتیم ولی امروز میگه که من در وقتش خودم کردم امروز میبینم مثلا طریق تلویزیون پوبلیچنا بتونید بخشش پرسه ما همه بخشش پرسیدگیم باید بارگاه بخشش میپرسم برای که من حق بدم و فکری که من میکردم فکر کودکی بود یعنی که تیپا یک نشانتی بود یا به عقلی بود که گویا ما زورم شما رو هرگاه گفتم میتونم شما مرا هیچ کو کنه نمیتونم باید بارگاه همه بخش میپرسم یک کامید میتونیم بخشیم میرپسیم بخشش جان شیرین برای وعده های خالی برای ناامید کردنت برای آرزوی شکستت برای گریه کردنت برای هر یک قطره اشکت که یه پشتی ما میرزه بخشش میپرسم گریه نکت ده خنده میزیبه حق داری بگو شان نامردی فقط وعده داد ایامی که وعده دادش یگان تشنه نیستاد دگانه چند بار گفت چی داشتشان باب نیکه تخیل کردی بخیله نه گپی یوانی که تی امروزشان جدایی و انتظاری یه گپشه چی با جدا شیدن اقلان بگت سبب شه پرسیدی خواب کردم نتونستم گفته چی با یگان گناهته ندیده پرتافتم تا نپرس من مجبورم نکه کی کنم تفی رپ نمیشه ایره گفتن نه با تلفن نه با رپ میدانم همی رپ اوژه رسیده در دستت گرفتی شاید دگانت یا کی یگانم کورست اوی چشما دوژه ریختست خطره نکی من استم تازشون کنم رگی هر وقته خوندنی همی رپ در کار بدیانه نمیدانم اگر بگم دوست میدارم باور نمیکنی میدانم مرم قتیل بدن میخواستم تو میدانی را بعد ایقه کارم با میبخشیم تو میتانی را ای کاش میتانستم قتیل بده تا خیره امور کورشیده چه خیلی زدی تیره مرم قتیل بدن میخواستم تو میدانی را بعد ایقه کارم با میبخشیم تو میتانی را ای کاش میتانستم قتیل بده تا خیره امور کورشیده چه خیلی زدی تیره چه چیزی میگوی راسته میدانم که تو حقی نکی افسوس ما دیگه گشتن نمیتونم عقیب چیزی خوی میکنم نخوی نمیکنم برکس خوشبختی تا میخواهم نکی قطعی دیگه کس اگر میفهمیدی در چی حالاتم جان شیرین باوری دارم که این وقتا تو میبخشیدیم باور که ایسا داری محکمیتش میبود هویدانیم ره تو خد نمیموندم بینیم و میشی توی زد روزت قریب آمده وعده های مده یاد من 12 دانه گلی سفید باید بیارم من وعدم دمیستم نکی اچیشم میکنم دیگه با جای گلی سفید میارم 12 گلی زرده میدانم دگونه دویم خطی تایو جتا نکده استتیره میگه چی بگوش نکدی گم من بخشش یک باری دیگه خدا خوش بخشه خطی شده پشتی من فقط ما وطن حیاتی سکه سوخ مرم قتیل بدن میخواستم تو میدانی را بعد ایقه کارم با میبخشیم تو میتانی را ای کاش میتانستم قتیل بده تا خیره امور کورشیده چه خیلی زدی تیره مرم قتیل بدن میخواستم تو میدانی را بعد ایقه کارم با میبخشیم تو میتانی را ای کاش میتانستم قتیل بده تا خیره امور کورشیده چه خیلی زدی تیره و خیری رپ آمد وزی میشه تمام حوزی تو جای توقع گی میکوی میدانم جان گریه میکنی خود توقع خولی میکنی دیلتا بعد مده زنگ میزنی میگوی بیا بینم تا من نمیگم نمیتونم بخشش میپرسم بعد تو مده میتید این همی سوالو همی بدشقی پاکت با گریه میپرسی من چی با وقت نگفتم تا بس نکدی کدی زوره چی با گفتی نغز میبینم چی با فیره بم کدی چی با وعده خالی دادی و با امیدم کدی هیا چیزی دیگره ایاد نبرور میگوی ما یک دخترم خانه ده بیورم میکنم توی اگر دودنی باشی تو همی سوالم نتکی جواب ندارم ما بخدو خاطری عشق پاک با اگر یکان خوبی کده باشم ببخشه فراموشم که بزودی مرم قتیل بدن میخواستم تو میدانی را بعد ایقه کارم با میبخشیم تو میتانی را ای کاش میتانستم قتیل بده تا خیره امور کورشیده چه خیلی زدی تیره مرم قتیل بدن میخواستم تو میدانی را بعد ایقه کارم با میبخشیم تو میتانی را ای کاش میتانستم قتیل بده تا خیره امور کورشیده چه خیلی زدی تیره شون شما چنانچه گفتید عنوانی MC مستر سلاف یا اینکه استاد سخن رو گرفتید این حال من با شما چند کلمه رو میگویم شما میتوانید مثلا اونها رو
дар ин жанр замзама кунед? Масалан чӣ гӯям, гул, замин, санг, ҳаво, борон ва боз чизҳои дигар, масалан ки ҳамин инҳоро дар ҳар мавзӯъ, масалан шояд дар васфи ватан замзама кунед. ватанам Тоҷикистона, ки ошиқм ба ҳама ҷош, ошиқм ба ҳар як духтаракеш ки мепарон нақош, ба ҳар як гули рӯйдаш, ба ҳар як гули хушбӯш, ба ҳар як санги хоки чанги болои рӯш, ба ҳар як аҷаби заминеш, ба ҳар як гули шукуфон, ба ҳар як қадами ҳар як нафараш ошиқайшон, ба ҳар як боди ҳавош, ба ҳар як нафасе ки ай ҳавои тоза дар дохили меброяд, қафасе ки дар дурунаш будам гӯё ман мешавам озод, а вақте бо борон мезана дил мешак шод. Шон шумо худ дар саҳна ҳастед ва реп масалан месароед. Боз кадом жанрҳои дигар ё ин ки мухлиси кадом сарояндаҳо ҳастед? Рости гап, ман дар хона худам умуман камам, соати 1-2 шаб хона даҳим акад то саҳара. Ман хона дар вақти сурудгӯштинам намедиҳам. Ман соҳиби духтарча шудам, фарзанддор шудам, бо суруд ва қасди духтарман, гирияи духтарман тамом. Шон шумо барои бой кардани захираи луғавии худ ва барои ин ки тавонед масалан дар ҳар мавзӯъ реп эҷод кунед, бештар кадом китобҳоро мутолиа мекунед? бештар китоби бадеӣ, Саъди Шерозӣ, Устод Рудакиам мехонам, Бедил, Ҳофиз, китобаи ёро мехонам, Илҳом, як қарсаки мухлис. Sean MC, Takhmin, new track. Namedanam ki yori man kujo shud, nadonistam charo u bevafo shud, ba gaphoyi kase bovar namudam, برفت و عاقبت از من جدا شد. نمیدانم که یاری من کجا شد، ندانستم چرا او بی‌وفا شد، به گپ‌های کسی باور نمودم، برفت و عاقبت از من جدا شد. میدا 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 بیرو بیرو زی پیشم، میدا 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 ز تو بگانه میشم، میدا 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 بیرو بیرو زی پیشم، میدا 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 ز تو بگانه میشم. تونی برگرد انتظارو میدا میدا این خفار میرم نکی میدا میدا دور شده سر خدمات میدونم میتونی حرکت کردی و داد بای قدر غم و آوی چشم بای قدر برگرد تخمینه درم شده باشه قلم برای خیران بار نگاه کن پشیمانم چی بپرتفتم تا بعد این قصاد گپ مردم دا بین ما و تو ساختک دیوال. نمیدانم که یارم با که دل بست، دلم از دست او افتاده بشکست، قدم ظالم مرا از تو جدا کرد، تو را در زندگانی دادم از دست، بگردی روی عالم را شب و روز، مثالی من نیابی یار دلسوز، بگوید تخمینه با آه و ناله، تو را از من جدا کردن صد افسوس. میدا 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 بیرو بیرو زی پیشم، میدا 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 ز تو بگانه میشم، میدا 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 بیرو بیرو زی پیشم، میدا 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 ز تو بگانه میشم. مرا جدا کردن ایره خطم میدانی دوباره رفتن میخوام من از نکی نمیمونی تو که بانو افسوس میخوری تخمینت ای بیو برا خوشم که کسی جدا کد بینه ای دیلی داری ده ای دیلی خوشبختی ندیده ای دیلی که تو زیرا برای تو تپیده هر شب تنالیشه محتاجی نوازیشه انتظاری تکی تو بیای گیریشه. میدا 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 بیرو بیرو زی پیشم، میدا 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 ز تو بگانه میشم، میدا 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 بیرو بیرو زی پیشم، میدا 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 ز تو بگانه میشم.
در غم آبی چشمم با اینقدر برگرد تخمینه درم چیده باشه کلم برای خیران بار نگام پشیمانم چی بپردم تو تا بعد این قصه گپ مردم دا بین ما و تو ساختک دیوال дар саҳна ва дар ин жанри реп тобака, яъне шумо тобакай метавонед дар саҳна бошед ва орзуи шумо тобакай аст? То вазир шидан ман. То вазири кадом? Вазири мудофиа. Вазири мудофиа. Беҳтарин. МС ё Шон ё Шаҳбоз, ман се ном якҷоя бигзор Шон бошад, ба мухлисони худ чӣ гуфтанӣ? қатъи акай Нурмуҳаммад да бургери душанбе шиштагием тамошо дорем тариқи СМТ симои мустақили Тоҷикистон рӯпарӯи шумо шишта хондеста ОЗМ Шон ҳаматон дар респект барои дастгиритон бо симои мустақили ин ҳами Тоҷикистон ҳама вақт бошен ҳама вақт дар пеши телевизор бошен бовар ки ваъда метон намешен хор саҳна дошем. Я бор дигар ба ҳамаи мухлисо хотиррасон мекунам ки симои мустақили Тоҷикистон яъне ки шабакаи СМТ ва хеле ки дар барномаи дар табрикоти соли нави ма ваъда додагим яъне ки видео клипҳои моро ҳами СМТ дастрас карда метавонем. ина бо як маводи тару тозаи дига ба ҳаматон аз шабакаи СМТ метавонед дастрас намоед. ҳама вақт дар хизматем. Ташаккури зиёд барои ҳар як мухлисе ки дар ҳар як консерти мо қарсак мезана ё дастша мебардора ва ба умуман ҳар як нафаре ки дастгирӣ мекуна ва ба ҳар як нафаре ки то дина рӯза моро таъна мекард ба ворам раҳмат ки таъноям во буд ки аламҷиқи то имрӯза расидем. Респект. Дерду коши даст ба даст ҷонам ҷигар хафа нашам адати дар корам нест машава наташа алкаша наша мандам боша парин заташона дегона чизе меган ай бахилишона ҳамая рӯсоё перка ба яктори муҳите духиёи фаберлики арифлем ба буите наме бурояти яктай ҷона яктай монама фома ки туай май ҷона ай май шиқе меҳдорам ту да худр медори ҷон мерема ба ту дорам саг надора ба устухон ҳозури синфи бузури наки дастани ма мегасуме лабака ширин дашали ма вау мефураша асалаки ма ханди ҷонашон ҷона дар ханаи ту хушбахти шадид аки ма мехонам ту ба ҷамонаму қадахта буру